Natural Samoa water, the taste of nature. Skipper tuna is the healthier choice for you. It's nutritious tuna flakes, packed in easy open cans. Get hooked on the great taste of Skipper tuna today. Ia o lea ua toa malama o pula. Ai so o le tai whalau. Le suinga na sui whau. Mama manu le lanu lau awa lea ua tutai whanua nei. Ua malama ai nei I lungalu sulo le langi. O na momoli mai lea o le tala leo maalie. Le aso fou ua fotua I mai. Ala mai a. Ina ala mai. Ina e ofo I lo malosi ma lo matangofie. O oe nā le mata I sau. Sa e lave I manino. Lea ua emo le wila lau le lei. Ai tali si ulangi. O na pese lea o le nā lo faina. Masufi tala tala. Elelei, elelei, elelei lava le atua. Whaelo mātou leo ma fofonga o le fionga le minista o tiute, mātou te whaatalofa ma whaafeloa I atuai, I le paia ma le mamalu ua o whanga poto I le nei tai au. Le susua lau susunga I le taitai o le sauninga, lau susunga I le pāle mia o le malo Samoa ma lau kāpeneta, a fio le afionga I le minista o le matanga luenga, Leafionga ia Masinalupe Leatuavao Makesi pisi. Afio leafionga I le haikumesina o le malo New Zealand I Samoa whaapea sui mamalu o malo ma paanga mai whafo. O whaaululunga o matanga luenga, ulenga, ma le au whainga luenga, o le matanga luenga o leo leo, ma le matanga luenga o tiute. O ainga, wo mai masani, a o Samoa ua poto I le nei tai au. Ta alofa, malo le langi mātafi, whaafetai le langi soifua le lei. Ai mātou te whaapea atu, a whiwhio mai, masusu mai, I le tatou, sauninga whaapitoa I le nei tai au. Reverend Makesi, the Honourable Prime Minister of Samoa, who is also the Minister of Police and members of Cabinet, the Honourable Minister of Customs of Yonga Masinalupe Leatuavao Makesi PC, Her Excellency the New Zealand High Commissioner to Samoa Leatuavao and distinguished members of the Diplomatic Corps, Inspector Michelle Bond, First Secretary of the Australian Border Force in Samoa, the Acting Commissioner of Police and your management, the management and staff of the Ministry of Customs and Revenue, distinguished guests, families, ladies and gentlemen. On behalf of the Minister of Customs, it is my esteemed duty to extend a warm welcome and greeting to you this morning. This is a welcome and induction ceremony of the new addition to the Samoa Customs Police Joint K9 Unit. We shall begin with our Thanksgiving sermon to be led by Reverend Makesi of the Lefaga Lalovi Mulifanua Parish. E a te au le awa matwala le tapai, lau susunga taitai o le sauninga. Reverend Makesi mo le taitai o le tatou sauninga whawhatai lau susunga whawhena.
Rafa mani malo Yesu Kristo leo le Faleaseela o forofon patalo fa ko le paia mamalu saule lama fal malo lama fal tunu paia mamalu me show malo me fafu atalo fatu le nei tayo fo. Greetings to you all in the name of our Lord Jesus Christ. Let us worship God. Le tau fi mau I le upumoni. Ka peo na o ina o ia. Ina ia mawhaia ia o na apo I atu ia o ngai ola ai. Ma o atu ia fina o mai. Prayer of invocation. Let us pray. Gracious God, we give you all the honor and praise for your everlasting love that brings us together this morning from near and far to witness this special occasion. We gather to welcome and induct these new handlers and the K9 partners, strengthening our K9 unit and its missions of service. Heavenly Father, we thank you for the gift of K9 companionship and the selfless love these animals offer. We ask for your special blessing on each new handler and their partner. Protect the dogs from harm and illness, and grant the handlers a spirit of watchfulness, patience, and courage. May they walk together in safety, serving as a unified team built on mutual trust and devotion. Father God, we invite the presence of your Holy Spirit to anoint this gathering, that we may conduct this worship and this ceremony in truth and honesty. Guide our hearts and minds as we celebrate this new beginning. In and through the Jesus' name we pray. Amen. Tātou ke pese Leatuavao I le pese se lau walu se furu. Se lau walu se furu le pese tātou ke pese ai. Lelei mea uma wai ai Yesu a fatasi maya o te file mu so se no
no nisi o mai a fionga pa ia lo tātou tua. Mo mai lea le whianga inga fōu. Kusi la apostolo Paulo i a Tito, ona mataupu mo mua. Pai tauina ni nai whaiupu, walu e o le se fulu. Bible reading for this morning taken from the New Testament. Letter of the Apostle Paul to Titus, chapter 1. I will read verse 8 to 10 from the Samoan translation. Let us hear the word of God. Au lea lofa I tangata ese, o lea lofa I ea mio lelei. O whao tauta, o lea mio tonu, o lea mio atua, ma lea mio mama. O lea tau fi mau I le upumoni, a peo na o ino ia. Na ia mawhaia ia o na apua I atu, I le awa onga e olai, ma o ai atu I e fina o mai. A wai to tele o e suri tu la fono, o tautala I upu lea o ngā ma whase se atu. A e sili musa le au peritonu. Whamanua maila tua e ala I le whaitau, whalongolongo I ana fionga pa ia. Ko mau ia te ialo na lava vi inga, nei se o e le whawawau. Amen. I launga I le swafa mamalu le atua le tama, le alo ma le anganga pa ia. Amen. E whiwhao ngā ina le whaiupu e iwa e whaima matua. Ka whafonga o te toi whaitawina. O le tau fi mau I le upumoni, ka peo na o ina o ia. Ina ia mawhaia ia o na apua I atu I le ao o ngai olai. Ma o atu I e fina o mai. O le manatu o tu o le launga e whapea. O le whatua tua ina e tupu mai le tausi, whamaoni o tātou upu. Le whatua tua ina e tupu mai le tausi whamaoni o tātou upu. Trust grows when we remain faithful to the truthful of our words. Whatua tua ina e tupu I le vao tangata se toa lua pe sili atu. Le whatua tua ina o e se tiute, o se whaiva, ma se tofinga, o se walawina. O le talito nunga o le isi tangata ua tu ina atu atoa I a te oe. Ma le wha moe ma lona I loa, e te mawhaia o na whaia ma whati no ina, I le atoanga e peo na manao iai. I tai e hele talito nunga e whapea e whainga tā, ma anga na tā le nei mea o le whatuatua ina oe. E le isi tangata. E umi se taimi o tau sa ili, na tau wha mautu, ai o le whaingo fia ia o na ave ese, ma mou atu, pe a o ina ngausia pe whaleanga ina. There's a saying goes, trust. It takes years to build, but it will only take seconds to break and forever to repair. The question is, why does breaking trust take seconds, but earning it back takes an eternity? Ai se ai na nai se kone ai e ta lepe ai, ma whaleanga ai, le whatua tua ina o e se tangata, ai alu le taini ma tau sa ngā o tau whau ma tau wha mautu. Pa mai le manatu au tu o le tae au, le whatua tua ina, le tupu mai le tausi wha maoni o a tātou upu. Our theme said, trust grows when we remain faithful to the truth of our words. O lono winga e ta tau lava o na tātou sawa vali o tātou upu, ma tala sa whai maleisi tangata. Manao mi ai no tātou wha maoni. If we want to be trusted, we must remain faithful to the truth of our words. Le ma whai o na tupu le whatua tuaina I tātou e isi tangata, pe a whai tātou te le sa wawali, ma tausi wha maoni a tātou upu ma tala sa whai.
O linga whapena le tala na tātou whaitawina mai le whianga inga whou. Whatuatuaina le apostolo Paulo o lona atari o Tito. Na te vaia le Faleaseela I kereta. Ai o le whatuatuaina na tupu ina ua tausi whamaoni e Tito. Wa o onga. Upu matala sa whai mai e lona tamā whaleanganga o Paulo. Apostle Paul trusted his spiritual son Titus to oversee the church in Crete. Le ala leo le tusi apo e o le apostolo I lona atali. Na mai e totofi nisi to ina e vaia le Faleaseela I kereta. E whai mawhiso soani I a te oi. Sila fia le Paulo e le ngā whatia e Tito. Na vaai le Faleaseela. A whamai le tala le toi ina, vaai ni toi ina, e te whātua toi ina. Toi ina e tau fi mau I le upu moni, pa peo na o ina ai la tau. Ina ia mawhaio foio na apo I atu I le ao o ngai ola ai. Ma o atu I e fina o mai. Ma fua na totofi le tangata, o le tangata o iai le whātua toi ina. Ua tali tonu e tā ofi mau I le upu moni. E peo na o ina ai. Ai mawhai fo I ona ia o atu nisi. Every task you are appointed to is a breach of trust. Pure on the belief that you have what it takes to see it through. Se au leo ma le whamanatu mo tātou uma. Ai meise o le auso ma tō whawhine o whiriwhiria I le netofi. Whai mataitai la tau te aweta I whausu songi mo le tinei au fuala au whasaina. Pui puinga o tua oi mo le saunga le mua Samoa. Le tofia ma le avea ai ma aweta I whausu songi. E le anga waa uma I ai tātou. E leo se to mai e maua mo fie, e whainga tā mai anganga tā fo. E tai ua whiliwhilia whapitoa, ma walawina iai o tau e Leatuavao. Ma fua ona whiliwhili o tau, ina ua iai le whatua tuanga, le tamaitai pule, ma le pulenga, le awhionga, le minista, ma le malo, o tau tai, tu ina atu o tau mō le ngā luenga. The gospel reminds us that your calling is not an accident. It is an appointment. God didn't just give you a job. He gave you His trust. Every duty we face is a sacred trust from God. A reminder that He believes in the potential He placed within us. Te tau ana tātou tausi whamaoni a tātou upu, sa whaia ma le atua ina ua wala awina, na tau fia I tātou, ki ute ma whaiva, le a lava le wala awina ua tatofi ai tātou, ina ia tu mau ai pēa le whātua tua ina I tātou, I so se ti ute, ma whaiva o whianga iai. Uso ma tua whawhine, ua whea ma awe teitai, tei whausu songi. Whapena fo I le tau whasota inga ma tau paanga o tai whausu I tulo. A whai tau te mana o mia e whatua tua ina o tau e tei whau. E ta tau fo I ono o tau tausi au tau upu, ma le wha maoni. Whātaita inga, tau sisi le taimi. A whanga ai, whāta alo ai, whāta ele ai, ma o ai. A whai tātou te tau sisi a tātou upu, ma o onga umo na tapena I ai o tau. Mo le vai o nei te whau. Mauti noa le manuia o lo tau whiau ma le ngā luenga. A wā ua whātua tua ina o tau e tei whau sei tulou.
Le wala wina foi ma le tofinga o tau e whai ma awe tai whausosongi. Le whatua tuanga ua tui na atu. Fionga le minista ma le pulenga ma le matanga aluenga. Te tau foi, no tau wha maoni au tau upu e whai. Ma au tau ngā aluenga e pei o na whiriwhiri ai o tau le nāwala a wina whapitoa. Whamalosi lea le tala le leiho i tātou i le nei tai au. Le whātua tuina, e mawhai o na tu mau, e ao e na tātou tausi a tātou upu ma tala e whai. Handlers, if you want to grow trust between you and your dog, remain faithful to the truth of your words. Tu mau I lea tua poto le viinga. Amen. A tātou tatalo. Lea tua siri e se lo mātou tamā e whāwawau. Lau fio lava le viinga o le whamanu ma le whawhetai. Mātou au lia le nei tai au le whamoe o lau metanga aluenga ma le malo. Sia mātou whailoa ma whamanatu le nei vaenga tāua. Mātou au nanga. Ua le pui o tua oi whawao ma lolo mātou o tunu o Samoa. Mai le whauru whale mai o fuala au whaasahina. A fia ai le saunga le mlu ma le ola fio lo mātou o tunu. Mātou whawhitai la o fio no o mea lofa. Whaaso mai e whai mawhiso soani mo I mātou. I le tau ma whainga o la mātou pito la au. I ia la o fio lo mātou o tua. Soani mai o malo mai whafo e pei o Niusila. I le tau ma whainga o le nei wha moe. I nei a maru pui a pia o mātou tua oi. E ola saunga le mua o tangata le alia. Mātou whaftai o tau nuu I le manuia. Wha moenga o le nei tai au. U mau le vi inga I la o fio lo mātou o tua e whawawa. Mātou wala au I la o fio. To mai au whamanianga mo I mātou uma. Minister, to mai te pule, le pulenga, ma le matanga luenga. Mai seo le malo Samoa, yailo wanga le lei. Whaiwa matiu te o whianga yai au ai le whai mo whialawa. Au o mātou la lafo atu I la o fio. Te alofa ma e whesoa soani mai mo I mātou. Mātou tele ato toa, la ngona foi lo mātou vai vai. I tai mātou te whamoe I la o fio e mau ai lo mātou malosi. Whamanuia I le malo Niusila, ai komisi ma le ofisa, mai seo malo o mātou whatasi le nei tai au. O lātou wanga le lei ma le alo lofa mai mo I mātou. Tau ma whai ai lo mātou whi au ma le ngā ruenga. Mātou wala au le alie, au e te tū la fuina I mātou. Fuafuanga ma whamoemoenga o whatataunga o le nei aso. Tātou malau o fio e manu ai me uma mātou te wha. E taimi o mātou ta ape le alie. I pui la o fio ma taitai lo mātou olo. Mātou wala au I la o fio le alie. Le ai aso mātou wato toa. Mea o whai o le lei whai ma vi inga o la o fio. Lo mātou le ato toa wha mangalo I mātou. I le toto manu malo Iesu Kiriso lo mātou ali I ma le whao. Manuia ma le file mu o la o fio le atua le tamā. E lofa sirisiri ese o Iesu Kiriso lo mātou li ma lo mātou whaola. Lo mau mai lunga o lau whanau I le lalolangi atoa. E mātou uma nei se iao I le whawawau lau. Whawhitai lau sunga te tai o sauninga mo o mamalu mai mo whari I o le tua o wāre tatou whaamai moe le ni tai au. Ia ngā le lei le atua whaamamia I lau sunga. Tului le soifua ma le malosi a wāre ngā luenga le atua ma lo walawina. Le foi ho mai atua pena na tanga luenga ia lo teutusi ia mo le utuina I o lo sa. It is our pleasure to have you lead us in prayer this morning in recognition of your dedication and long service as a former member of the Ministry of Customs. Ia le atua. Now it is with great respect that I now call upon Her Excellency, New Zealand High Commissioner to Samoa, Leatuavao, for your address.
Lava, Reverend Minister Mika Suisui, thank you, Minister of Customs Masinalupe, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It's a real privilege to join you as we celebrate an important milestone for Samoa's joint K9 unit. And we proudly welcome Detector Dog Willow and her handler, Customs Officer Benjamin Milo, who have successfully completed the Narcotic Detector Dog Training Program in New Zealand. As some of you will know, Detector Dog Willow will join two of her little friends, her little canine friends, Estelle and Euro, who are already in Samoa doing excellent work. And I understand another little canine friend will be joining also at the end of the year, bringing the Detector Dog dogs from New Zealand to 4, hopefully by the end of the year. We also recognise 2 more dog handlers whose certification as narcotic detector dog handlers strengthens Samoa's operational capacity. Well done. This achievement marks an important milestone in strengthening Samoa's border security and law enforcement capability. It reflects the dedication of our officers, or your officers, and the strength of our partnerships. This success has been made possible through the New Zealand Police and the New Zealand Customs Pacific Detector Dog Program. It's a New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade funded aid program. A key component of the program is the delivery of specialised training courses in New Zealand, where Pacific Detector Dog teams gain advanced operational skills and practical experience. Importantly, the detector dogs themselves are provided through the New Zealand Police Detector Dog Breeding Program. These dogs are purpose-bred from proven breeding lines, ensuring they have the temperament and the capability and also the reliability that is required for high-level detection work. Together, this combination of high-quality training and carefully bred detector dogs ensures that the teams meet strong international standards in detection and enforcement. The Pacific Detector Dog Program is a critical initiative for strengthening border security across the region, including Samoa. It's focused on building sustainable capability, equipping officers and canine teams with the skills and the tools needed to respond to evolving threats, including, of course, drugs. But beyond capability, the program represents something even greater, and that is our Pacific regional cooperation. Across the Pacific, all of us face the same challenges: transnational crime, illicit trafficking, biosecurity risks. And these challenges don't respect borders, and no country can address them alone. So today, we're especially proud to recognise our newest graduates, Officer Ben and Detector Dog Willow, who I hope we will meet soon, whose dedication, discipline and hard work have brought them to this really important milestone. Your achievements reflect not only your personal commitment, but also the strength of the training and partnerships and the support behind you. So the New Zealand Police and the New Zealand Customs Pacific Detector Dog Program and the Government of New Zealand truly value our continued collaboration with the Samoa Police and Samoa Customs Joint K9 Facility and the Government of Samoa in strengthening border security and protecting our communities. So as we move forward, we remain committed to building on these partnerships and continuing this excellent work. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your address. We are truly honoured by your presence and sincerely appreciate New Zealand's ongoing support and partnership. Whakataitele lava. I le awa mawhāloa le tauai o te wala au whapitua tuai lau o whionga Minsta mo lau saunoanga autu. Lau sunga le taitai o sauninga. Lau sunga le pārhia o malo Samoa, anu malo kabineta. Lau whionga le Minsta langolango. Whionga le sui komisina, malo ni usila I Samoa. Papea tatu paanga o malo mai whafo. A whio ofisili, sui ofisili mo pulenga mtanga renga, o leo leo man mtanga renga o tiute. E pai o la wala aulia, leo whainga renga Samoa o koto. O lea ua maea o na mua mea I matau sa. Matutole ni wale tua oi, matatu wata puia, male tuong.
E tali tonu la le taofi ua longo malia I fifonga o le atua le tātou taulang sitia. E ala le tātou tapua inga I le nei taia. Manatu foi o lea ua ouma o le papaiti o tautianga ma ua mai a foi o na pai ufanua pa ia ma mamaru o le taia o malesu. Lea ua tātou iai I pa ia o le atua e tasi ai I tātou. Ai tau ia I na o whātu lou I le pa ia o Samoa o hawhio nei. Tulou na lava. Mamole whawte tele le taitai o le sauninga mo le tātou whainga lotu mai moni ai upo le atunuu. Ua ula ula le aso lele ua tepa I ula ai tango I ula le nei ua tātou futi ma le ula I le alofa ma le anga le lei o le tātou tapausi. Tātou fusi whaatasi la ia o lapa o malo. Ma mamori la au I funga I le atua. O le o le biinga whanetanga ma le mamalu sisi. E he te tulunga I le o toi pō ma le I le aunga ma le wha moe e peo na wala au wha aloalo tuai le mtanga luenga. Tātou te pāki patia le nei matatia. Wa au sia ma le maria. Whaftai le atua iana wha amarianga mo le tātou mtanga luenga. E ala mai I le nei tai fausasongi. Wa awina mai le soasani al maaloni usila. Whatasi ai ma le whaowina o li ofisa mtanga luenga o leo ma le matanga luenga o tiuti. E ngā whatau I maina le taitainga ma le whaangaioina o nei mea alofa tāua mosi o tātou atu. O no le filongia o le tātou o fia o le atau mwhai atu se whamtalama I le ngana Bretani. Reverend Makesi, the Honorable Prime Minister of Samoa, who is also the Minister of Police, Honorable Ministers of Cabinet, Associate Ministers, Your Excellency, the New Zealand High Commissioner to Samoa, CLA Van Toor, and distinguished members of the Diplomatic Corps, Inspector Michelle Vaughan, First Secretary, Australian Border Force in Samoa, Acting Commissioner of Police and your management, Chief Executive Officers, distinguished guests, families, ladies and gentlemen. Talofa lava and a very warm welcome to you all. It is a great honor to be here today as we celebrate a milestone in Samoa's fight against illicit drugs and in strengthening partnerships and collective resolve to address evolving challenges posed by transnational crime. Today, we proudly mark the official reception and induction of our newest addition to Samoa Joint K9 Unit. Detective Dog Willow and her handler, Custom Officer Benjamin Milo, who have successfully graduated from the Narcotic Detective Dog Training Program in New Zealand. We also recognize Customs Officer Robert Toor and Constable Miracle Malaifono, now certified a narcotic detector dog handlers. The officers' dedication strengthens Samoa's K9 unit and enhances national operational capacity and enforcement capability. On behalf of the Government of Samoa and the Honorable Prime Minister, I convey our deepest gratitude to the Government of New Zealand through Your Excellency and especially the Pacific Detector Dog Program for your continued support and partnership. Your investment in training and resources, including the provision of Detector Dog Willow, is yet another example of enduring partnership in action between our two countries. As challenges
of transnational crime continue to evolve. This support is both timely and critical. The expansion of our K9 unit enhances our ability to detect and deter drugs and to better protect our borders and communities. Today, we reaffirm our shared commitment to border security, cooperation, and safety of all Samoa. I congratulate Officer Milo and welcome Officer Willow into service. I also acknowledge and congratulate Officer Toor and Constable Malaifono on your certification as dog handler for the K9 unit. Appreciation is also extended to the Honorable Prime Minister of Samoa for your leadership and support in advancing this initiative and for your commitment to the safety of our people. To the Commissioner of Police and the Ministry of Police, thank you for your continued collaboration with the Ministry of Customs. Our partnership reflects a unified and coordinated national response to the threat of illicit drugs. To the management and staff of the Ministry of Customs, I commend your vision and commitment to strengthen border management through the joint K9 unit. In closing, let us continue to work together with the shared purpose of protecting our borders and communities. I also wish all our handlers and detector dogs the very best in their vital work as they support national efforts to detect and deter drugs, ensuring the safety and security of Samoa. Ia tō mai langi le manuia, whaatumu mai e le atua le utanga poto e whaatino airo o tō soifua tautua, ma le malosi al tino, e manuia e lo tātou al whaiwa, i so se tute o whenga iai, a toa i ma le wala au wina o tō. Soifua mai e manuia. Tailo Samoa, Matanoa e lau fionga minister, ia ngā lele tua mo whaamanuia e soifua tautua, ma le soifua au auna whaatai. Next on our program is the presentation of the background, information and future expansion of the K9 unit. Distinguished guest, on the 24th of September 2025, the Ministry submitted a proposal to the Pacific Detector Dog Program seeking 2 additional narcotic detector dogs and a training placement for our handlers. We are pleased that this proposal resulted in the opportunity for Officer Benjamin Milo to attend training in New Zealand last month and graduated, and for the allocation of Detector Dog Willow, whom we officially welcome today. We look forward to the continued support for the remaining components of our proposal, including the 2nd additional detector dog and the training placement for a 3rd customs handler anticipated for September this year, as mentioned by Her Excellency. Once the K9 unit structure is fully realized, the Samoa Joint K9 unit will comprise of 3 customs detector dogs, 3 certified customs handlers, and 3 supporting scouts. Together with police K9 capability, this will bring the total to 4 detector dogs under a unified joint K9 framework. This progress is made possible through the New Zealand supported Pacific Detector Dog Program that was formally established through an MOU in 2018 with the Samoa Police and Samoa Customs, building on many years of support provided by New Zealand, demonstrating a long-standing commitment to Pacific security. The addition of Detector Dog Willow significantly strengthens our ability to detect and deter the importation and distribution of narcotics. The Joint K9 plays a critical role not only at the border,
but also in supporting domestic enforcement operations, including police-led raids and intelligence-driven interventions. Again, we extend our sincere appreciation to the Government of New Zealand, to the PDDP program, New Zealand Customs and New Zealand Police, acknowledging the presence of Mr. Gavin Briggs, the Senior Advisor of the Samoa Policing Program from the New Zealand Police, here today with our colleagues from New Zealand Police. Faleaseela. Male nei tu lau te wala au whapitoa twaila wa fionga i le minista se e tau au ina i a tusi whaau wa tato wali I officer. This is the presentation of the certification of our guidance and training provided by the PDDP. Today, we proudly congratulate our certified detector dog handlers. Customs Officer Robert Toor, accompanied by his detector dog, Officer Estelle. Mais Patspatsina. Constable Miracle Malaifono, accompanied by his detector dog, Officer Euro. We also extend our congratulations to our newest certified handler, Customs Officer Benjamin Milo, who is accompanied by his newly introduced Officer Willow. A very active canine she is. Yeah, we are confident that with the addition of the new canine and certified handlers, it will significantly enhance our capabilities, strengthening our efforts in safeguarding our people. Handlers. Yeah, now this is the conclusion of our official program this morning. Yeah, mawufai wina lo iai foi maritato por kalame le ni tai au fa tai tele le afio mai ma fa mani le tu ai fo fanga umo le ne yaso. Ai le fai wina te tapalo sunga tai tai o saunina se fai ule ni sauninga I talo I am talasia tato tamaftanga. Ja, le fai na fa to na fai talo fa ria. Ja, di ina le tu o fa tau ina le ria fa mo nei tai au tātou whai me te talo. Mai a mātou fuafuanga le alie, mātou whaftai o wā na le sia nolo o lofa ma lo wanga le lei ai mātou le mawhai o na whātau nuina le nei whāmu moi. Nona mātou tau pule ma fuafua, ai a sia noa ma lo o lofa I le mawhai o na whātau nuina. Mātou whaftai la o fio o tanu I le manuia, tu mau ai le viinga I la o fio I le whāwawau. Mātou sauni e tua ma tāpe, tu mau mai o mātou runga le manuia o la o fio le tua le tama. E lofa silsilia se o Yesu te wiso le mātou li ma le whaona. Mawhtanga le mautusia ma la o fio a ko ia, tu mau mai o mātou runga nei se iao I le whāwawau lava. Amen.